Sida diapo rara wijil kunci. Jangan ke masih. Gusti Patih. Main ae, yo ngamul. Adi ngamul. Nungalang namadan uyak sare. Kemahan okro. Nah, nunggil sejeroning hradaya. Uling beten uling angkara ngoyong di hradaya dadi ungkara. Motangion sinu juga kang kasebut. Terus ning darmu saduya tecan len. Sing dadelen mulut sing ane madan pragan darmo satu. Ya winun situ ya turi pangkajan nila. Hinggih. Rakorion tos karumaku ya tujuan simpang. Wah, kriana patih tas karo maguna nenten wenten cio. Seno pati oyeng kadiri raju. Abeng wijang maho patih senopati kadiri raja singaraja. Koloya direjak tuakeun sabelah. Durus sedun ring paseban palungguh ratu. Kelilu. Lawan silang cerakan diri. Kal megendui rasa, ngajak para kane mengejar. Sanjau. Nas lugre. Risampun palungguh ratu tumedun saking karang kepatihan. Ada geni sambipan koriaku. Adog palungguh ratu ring aling-aling koriaku. Segera yang usti. Semua wasiat dari kelaman. Cacingak, durus, napi kan tenang palungguh ratu. Godun cerak kemak ke beruang teri.
Yang parakan sareng tiga sampun saya getangkil lirik kiring karang kepatihan. Didiang. Dalang. Sampun. Ke kanan pun silang tas kalemagun. Nggih. Yang hadiang pun aku menawu kalasa di dekat. Duh, Gengken rasa. angop didiang ngedon mungguing kaluwihan perbawan palungguhan. Bau kuwi bau luar ya tukang saturan. Saya waktu kantos mangkin didiang. Sareng parekane nabi sane ngawinang kadya sapunika perbawan palungguhan. Monawon nadan muruh kuwi. Enten geni antuk didiang. Oh iya tukang medangen metu kunang perbawan pun silang tasar. Jan geni antuk didiang. Ya. Luar kayu saturan silang. Yes, kadi atur sengap. Nadan muruh kuwi sireng. Kanuning yaktipun Iya po ya tukang medangen metu kunang perbawan pun sirah kalian pati. Nabi ngawinang metu perbawa kadya sapun. Manghewa kenak serutin demaker. Bet agen lama kanetan simpang den paanger. oh melang mireng meningah jani ningah. Oh, Mapani ke kanan pun sirahlah kalian nepati. Dan surut angajuri ke kanan sang yang darmu. Tuh lar ngeranang mare. Apa itu? Sing suwud-suwud ngelarang darmaning kepatutan. Telepri sang yang sastrawaji. Anu alaken ya tegati kanan. Padmu sanu, padmu keladayo ka, tegerken padmu anantu sanu. Mangkin dumun mangkin. Sane kebawos padma sanane punika. Anu alat pucakuran ganti di kanan dos di panjema kebutu. Punika padma sana panca mau buta pediwi apa hejo bayu kelawane akasa. Sane muasto padma haradaya. Bina kudos ning jenan. Lep amek paribasa wak brekedi sida-sidi aku cap. Sane waris muasto padma ananta sana. Tunggal gatine kanang dos ning prawesan ing pancuma kebutu. Kelawan dos ning jenan. Ya tuh kunang patitis. Wong ulati ya tuh gatine kanang. Ikyang Panca Maha Buddha kelawan jenana pangnyidi ngungsi ane madan sunio Ngalih suwung dirame. Ya, Bilik juga ya tuh di keramat pun serang rakerian pati. Nggih, sampun api. Uli wasidong ngerangsok ya tuh gati di kanang tos ning busana kepati. Nah, ne ben besik Ikan itu uling bidan panyake metakon Bener. angop prabawa perabusana nido Tuh sajroning ngantu wacana metetiosan. benar Busana metetiosan nabi luwer busanan paluhur. Oh ya tukang luar busana pun serang rakerian pati. Inggih nabi. bisa Ono ya doa ngawe kunang gegelung. gegelung ini Kelopingan ya tukang mengaran. Dados muasta gelung ke kelupingan punika. Mapuan ya tuh juga kunang parawesu.
Wah cepukan yatu gatini kanang kiwo kelawan yang tengen. Wah iya yang miku sekalu kelawan ini sekalu. Ruwuh pinedo juga yatu kangkas. Di dhuwur Bener. saat make simbol ane madan indriyo pepinah Oi. nih nemuang ane madan ruwo pinedo cetana acetana kiwo kelawaning tengen pulusa kelawaning perenana Diko tegasipun Mapun titis juga kelawan yang agel udah. mepetitis Garuda mungkur. tuh cangkep pengapit-apit duwene sayu wakti medasaran tuk petitis kedarman medaging sajeroning sarwaning Garuda mungkur saat make simbol sang meraga Padmasana sang prabu Bandung wajib tapi ngedan. Badong nih melakar ban wajah tabeng dado itu. nggih Yo sojo sarwo kencan. mosojo sarwa manik luwih Winu saro keresno danu kot teken jago satu. wenten suksemane niku Apa ya to kunang sukseman gati di kanang winu saro. Winusara Mapan riwes cido amu pun ya to gati di kanang sastro. Nggih. Luar kayo kayang warwakyan pun cerang rakerian pati. Mapan petitis amulati ya to gati di kanang sunil. oh tetujo ning nganggo winusara Engken tuh. cara nang ora ngewindu Bener. mupulang ae ane madan sajeroning inti pangidang to pinaga ngae ane madan sunil eko wareng aran Luan. nah ngae sunil dipadewekan nganggo windu Kresna danau nih laris Binaku patitis angawe pakayu ya to gati di kanang buat. oh ngae rahayu cara pejalan ye Engken. sang meraga Kresna Kresna. Kresna kena selam Bener. Selam dewane Hah? Wisnu Wisnu. ye pangidang atepang ane mailani lena pangidang dadi rahayu jaga satru nih laris Tolak balu ya tejanan simpang. oh pangidang ngarepin musuh nulak saning para balane mengejar Bener. Anulak dati ni kanang satru. Buano agung kata-katakan buano alit. Utamanya haneng buano alit. Haneng buano sarino. Sadripu ya tukang mengaran. Musuhane Jen itu ke baos. Utamane musuhane ada dianggo sariro sadripu itu. musuh tan madore ngawak tong wang ye ring adi kenahnya sing jejoh tuh dikenah ya nih utama Saja. inggih diang diang Lama kane dan mendawu ya nugati di kanang pak. inggih inggih Lo sigero. yang giring Lo tuli di lapak pun silang rakorian lo sigero watangan. Giring medangi mana luwung tongo sinegak tuh Oh. yang bangun rene jani tuh Nah wenyap negak ben. terus Oh, you nunanin warrior, you nunanin warrior. Saya go titiang Gusti saya go. Maupun sila Tuhan lebih perayaan dengan nyoak Tuhan di sabuna. Oh, you nunanin warrior, you nunanin warrior. Ade. inggih Sedurando, Mas Durando. Duran sebawa. Oh, you nunanin warrior. Oh, kapan titiang kuno saya go. Hey. Hei. Yeah. Sigalo. Yeah.
Apa tunik-tunik situ? Pungkung nih mirah nih 350 juta bisa. Gilengi boy. Si perlu dipromosikan. Watingo. Kakang mang mirahmu bagus. Weh. Wajib kolen. Duran. Ayo nunaning kualian. Duk wapan di tiang runa saya ngiring pemargin palu Gusti Patih. Silengkong iyayaku. Yeay! Ya. Cireng. Lok sigera pada lungoh kuing adikku. Enggak. Lila. Sing weweka. Oh, inun siku ya turi pangkajan. Nggih, mami kang lugre di dia. Durus mending. Ke kanan pun sirang pasca rumah. Konapi kewendan. Wali wasagan wirasulawan sirang cerakan. Binu yanuli nasu. Modiosan kerasa antuk Gusti. Luar kadadal liat kunang mas. Dewa Ratu. Apa aja mirip kuning ditiosan ras. Niki wonten kunjungan DPR provinsi ditiangkan dan ngorde wonten masalah menawi hibah niki. Ken ra. Adi ingin ra. Gusti ngurah Gusti Patih. Luar kayu gang saturan. Padut saya Mangkano juga saturan silang sabler. Iya. Mangkano juga gitu. Inggih, ya. Bino yang nasu. Mapan temeo kita. Anjing ngomongil yang nomor dari karang kepatihan kayu nama. Nah, padut saya waktu jenanan palunggo Gusti nelek pisan. Wendene di tiang tangkil riki dan wantah nguning ayang kawentenan jagat di Kediri Raja. Riwus katulak pengelamarane sira Ratna Mangali. Muastu sida genyong jagat iki. Ida sang meraga bahula lamakane pinaka duda. Pangrebut sajroning pusaka sida muali. Lamakane sida jagate deg-degati jadi mulo dados mediosan jagat ini mangkin geni kabiah paran kageringan sami banyak ngemasin paladra. Menawudan singsal dening ulun nangrengu luweri ado kang saturan nenten saya waktu kadiasa punika didah para padhe sami lamakane sida ditiang dados panak ajaga-jaga wau nemu raris sisian sira walunade ngawe rubi kanang jagat ngusakasik para wong perdesane sami tur sade nantang saluwiring
Sang Meraga nada ring jagat Kediri sami jekone pesuang amoken jekone ririh kesaktian di Kediri. Yakti. Pilih kerugeno ya to baru ning siringin Kadiri aja. Patut Sangkanian diulah sire walunata luwer Kang Saturanta. walunada sareng sisiane Rarung sami tur maning Rarung sampun menadi Garuda Indonesia Airline. Mangke wi ke kanan para watek ranten-rantanku. Sirang mauri maling saji maling kawat kadeng silang mandi Kang Kadiang Prabu. Kasor sami. Kasor niki. Kasor ya dong bersama. Sami kasor Garuda nika ampun ngasorang padut mandia mangkin dika menek di partai Garuda nika. Yan ri naso duk ninguni sira ranten tumut anglarakan Kartini Kanang Pakeman limireng nado ya to marwonten ing Kediri kengkian naso rapat ing gasto ne raklian Taskara Mengkuno nak sing adona nyaman. Nah, ugan sidang paripurna kene TPA Suwung ditutup per 18 Februari. Sakit kan sajae. Masih rapat wasing milu di DPR tadi wakil ke gagal lah kok ngasih rapat. Ni boyen satuang kewak ya kewak yen satuang alok ya lah. Yang dijam mewah. Hasil paruman dawog nika ngutus para patih sami yen sami kasor pepatih macan gading Kediri tuah nungil Sang Meraga Kriana patih Taskara Mengkuno lama kani sida amagotaken kawisayan sira walunata kiga paditah ide Patut menaging menika Ditya. Mula kene aleken bumi cara yani. Kunapi? Di benang ada sangkep ke bagian medom-dom. Nggih. Nih Taskara Mengkuno terus kena impas. Aduh kan dengarwan. Kewalo di benang ada gawe mesiat jeung si malu. Tugas parum mah tugas liwat. Konyang aku dewek rireh pilih-pilih kata-kata sirang mati. Nah puniki itu karena ada efisiensi anggaran dari pusat sidang terpaksa dibuat menjadi formatur saja. Beradu kan Subo Sakti kemudian aja rapat ben. Ane aja rapat ane bungut-bungut doen. Menane mesiat-mesiat irage doen. Oke kena aku kini depan Subo. Di dia anu meraga. Wariat nuri mula ada uang Prabu mawe tuladan tiruning sana. Nah, Oh. ide Sang Prabu berenengai tetuladan ken gumi. Bener. Yen ngisi gumi ken kadang Iya. Subo kepilih tadi wakil rakyat. Oh, aneh Bangsa milihnya. jong wakilin rakyat ane milih. Tuh. Kemudian dia ada masalah kene rakyat ben dibebankan. Luar mah bener luar Kang Saturanda. Mulur saja benang setepung pindara itu nurono singsal. Kayo kayeng sirang Taskara Mengkuno. Mangke kanu sido alungo haneng setano kepatihan. Nah. Kang Kadiang unapu sayogianil. Yayan wul sido alungo haneng setano Nah, kunang. Niko patut Sesanan palungoh ratu ide dados patih ken. Bener. Oh para belo ring para petak jana kabeh melahanin panjak mangkin. Mangke panu mayo galah ani wang akan Kartini Kanang bukti amrek kapi tresnani yo ipanya. Oh yen pidan Subo dukung dadi patih. Oh. Tadi do gajeh kan jemake. Pak saja bani melanin panjang samo bedo dano dikengkene patuh perlakuane Dikengkene. dikengkene melenan dipengkene mang diane madan peice ken panjang dikengken micayang dano kenane madan Yen dados tunas Ditya Gusti Patih sampuneng kentan sekadine tiosan bangten pocol Ditya. Yang kekayonan umum. Makuan mingat yayo negeri kaman puyo sini. Bina dosen kasih natrium kama kota. mangken sapun api Hah? Benda
Madan buin niwak ngane Madan bu. Nah, Mumpung kas malu gati di kanang buana. Dut. Ia pitui sirang tas karo menggunakan bos kamu ke. Apa ya do kunang wiwitan. Ne tas karo menggunakan benawang jenane benak jenane. Nah. Bangsing konya ngajak diktik tangkah ngaraos sang dewek benak beli kinyen koreng aku. Dut. Kayo kaya nato ya to berwarna ning kadir aja. Mang kanu juga luwer sira yuwalu nato. Nyenak sing pede, nyenak sing jengah. Yen caining lah piana itu. Piana apa itu? Wen jengik. Nggih. Dona nyang wakang anak iye. Nggih. Sugo cocok lamun kena dia. Pedut. Dewasa sugo ciman. Nggih. Nadak di panu mayo galang. Ngang juang anak sisik seperti. Cepat kedak pasang dia. kewanten juga kayu sirwalu. Oke. kewanten ten nika angge tetimbang mawinang meduwe wiweke minayang cen patut ceni wang to benah yen alih uli dipertimbangan rasa kewalo iraga melaja agama ada dadu rasa kelawaning rasio yen rasa dong supo benah mau belo kewalo rasio ne kengken yen panak ne panak liya mina ne liya panak ne pasti Oh, Dut masih niko. ne nyandang tilik malih yen mani wuk kumine gedenen masalahe jan itu Hah? diang Lok sigero maki. Amok akeno pinakoto sing Satria Wirapuja. nggih sane muasto pas wiro puja Lekat pinakoto sing Satria Kang Kadya Prabu. punapi Dari suro diro yang benar. Tri Suradira Apitah prakitah lan asaya. abitah Mulo kebani saja ngarepin yo iso. prabitah Mulo kok saja mani karebut bani yo iso. asayah Mulo misadio dadi pekepacan. nah mumpung kedan ngiring Lok sigero wadangnya kuwi ngariku. Pati disendayo ia pitui aga masakan penyak yang keberwenang suarga yang kebanget Mati jokone di peyudan kesuargan. ya di lampah sirang Gatot Kaca. Inggih punapi. Bisa dia penyak yang keberwenang di perang itu nanging pati disnya angawe jayo ganti di kanang Panco Pandawa. mati Gatot Kaca kerebut benane madan 100 korawu Oh, nyen orang menang nyen orang menang. ada nang orang 100 korawu Sing. Gatot Kaca pinake satriyaning penawo kesengguh pemenang nggih Lok sigero ngiring Giring. ujang tengah mulai ada lo kelas lu muncul yang keberwenang di dilaju kayu mati. Dion mamat yang dari kamu Giring. Ada sini biasa ini. Ados majanggalan pemargi ini Gusti. Wandor di lampuah puyuh silu tas karo Noah pemargin dane tas karo maguna rasan dini di ngajang munyencang mengok pengororo ya to nakal sapisan. elok pengpendo nakal ben cepok Piak kiwo piak tangan margo lanus ardetan. apa jado di kiwo tengane cek piak konyangan Sing ada bani mapas. Sing ada Nah. Bos tumi bukan dengan cak ajakan wisman puyuh siru walunat. God, sakit coba dini diancak-ancakan umah yuk walunado. Tuan uru karo ya to kunang wisman. mulo aeng mulo umah di walunate Serem. Saat wisman yang mergo rajo ya tentang. Walu yo kadi umah yo isingo. Oh simang ya to dening taruh kalpur. Robin banane madan punyan bingin gede Lon lan pertekan yang nyerasa ya to merwon tening. Bangsingnya nih. Won ngantag ke pertiwi.
Tapi benten. Jadi kadun ya kemeluan tadi lemah. Tapi benten diko. Makwe kunang kunapu kadek watangan. Waduh baju limbang ya tuh kadeng solita. Boleh. Lah tulang-tulangnya peselengkat, bangke pepil-pil, aduh. Ya dan sing sauden ning ulun nake. Inggih. Mekan yayo deki sawaning parwatak baratyo maruk wonten ing kadine. Yen Iwang. Nih sing jadelen apa to? Para panyak di jagat Kediri sing jadelen. Boleh tahu? Judu dosing nate. Bojo dosing sang angapakaken punang aji sastra. Bocol dewa ke baos nato, ke baos Prabu, margyang ane madan sastra. Kang kadiang punapu sayogi adil. Sang angapakaken tadi di kanang sastra. Sang angapakaken dosing nate. Kengken beneh sesanan darmaning kawikon darmaning para ratu. Sayogiannya gitu dan surut-surut angawe kerja angawe ayu lan di kanang. Penuh patut ning ngrasi dianggumi pangrahayu pangsida jagate kerja. Dong kadiang punapu kang bidalik akan purih niu. Kemudian mebalik laksana dewa deh. Dan surut-surut kita orang-orang jagat amaris tuang tanpa dosa. Sing suud jagat madyang anak sing lah beli. Mapan sing sal dan tegap tu. Leh pejalan dewa ni. Balik halanian aniwak akan ganti ni kanang dos ni Margyang madan pengiwa. Mapan salah surut juga begitu. Modangnya tolak ia tetang lumaksana. Aku sudah dinian mengarani pengiwu. Apa madan pengiwo sujaden pangtawang dewa. Dan anulen binako piranti nimbu. Nah, itu sing jadelen piranti serana ngemaryang nyungsung sang meraga durga. Binako sang pamidano ya nomor terima. Ane beneh ngemang hukuman. Bener. Mapan manut kadi lontar tenung gano. Nah, kengken tu. Kenten adunge. Ya. Ida betari umo keutus sedun. Nah, Sing nganutin sesana para dewata. bener. Nyemak empan susun itu kebicang dano. I dewa ngoyong di tengah setrone di pengaskarane. Dadi durga ngemang para dano nyen jesing satinut kena jaran agama. Oh, Siapo dan moro kaneng kecamping sastra. Tulak aneng limpah sing sudarmani kauripan wenang ketadah dening sang angabak akan tosin pengiwu. Nah, apa tugas nake pengiwa? apa tugas ni? Nyen je mengnawang sastra, kewala sing melaksana, nyen je benane melaksana, kewala sing melajen sastra, tunang pengiwa nata. Nanging binu kayo-kayo gitu. Waleh. Amat akan tosin pengiwu nanging kita amati-mati wang tanpa dosa. Ngabatang dewa pengiwa ke wala madyang anak aneh sing lah. Iya tu juga kamu tanya. Ingulun para tome kini anji wisatnya dia. Naru sineng baru wonten ing kadiri lagi ya. Nah, nih teka mulung apa utusan itu sang Prabu Kediri jadi. Lama kane sido amora jayu kuingan iki. Pangidang matyang anake buku dewa. Sadurung sido ingulun mapolek-polek. Natan mawalik ke yayu teki silang rakri ana pendekan itu. Nah, Mangkela kena tunggala kena ya tegat di kadang jenanan tu. Sekarang Yayan itu kalian dulu lah singgah tangian. nah, apa betangi bo bangun uli jam 4 tu ni. Bangseng nirdon di keros tas karo mengenung. Aduh. Bersama macan gading di Kediri. Ye. Lak artinya macan gading di Kediri. Tuah pitui bani mapak sadru di kala dengan dulu.
No, bang sing pocol di Bang macam sing gading. pocol. Mati yang musuh ridat kalau sirap. Wah, singgal tembung akan ogat ini kadang kau sayang. Jani boy dia ku sesan dewa ni. Nggih. Wah, merangsok tadi di kanang jenat. Sarang sami penonton Duna Sitiang melinggih duaning ide utara pacang dedon nggih. Alon-alon Gusti Patih. Alon-alon Alon-alon. Wah, dulu pejuang mobil. Ngiring sarang-sarang ngerasiti Ido betara dedon ngiring ngerasiti yang jagate sami boyojo ring getakan kemanten kewanten jagat baline mang darahayu sami ngiring ngerasiti Lok segera. Alon-alon Gusti. Wah, dulu pejak di tempat dan kadang masakan. Lok segera. tumedon ratu betara lama kali situ mau pancung kerayuan ring jagat balik kulina duaning ratu binaka angening puri peneduh jagat lama kali situ kerto raharjo nenten wenten diutuh alih ring kewoko jagat tumedon balung moha ratu napak siti napak bali kulina binaka kemak-kemak balung Woi, tas karo maguna cai. Ulur yuan kadi mergera. Charles. Kempung maring suwis mansir kiwan nadi. Cara singa galak cai teko mai di rumah wakene tas ke. Aku gitu. Wangunus kadu. Ngamberih. Amma jaga kecil kiwan nadi. Dot mai ngematiang wake walunade gitu. Tos karo maguna bukit. Karo maguna Mangke siro walu nating dirah katanya kalawan kita. ani wake metakon kapining cai. Apa ya? Apa maku singsal siro ki walu nating. Apa belih wakene walunade ken cai. Luah! Wang ujar tu kita. Madam, Goreng di singsal di ulun makan tu. dijauh pelih dewa ni kata. Mentua kita tadu. Sing nawang mirip Hey. dewa. Walu nato ni mister. Nato nisto dewa. Lama kan tan singsal di ulun nato. Wah kena kunang san. Kali tak. Kang sing pelih waking raos. Beng-bengan
Aku kamu tangian sirutas karena datang aku tanda tuh. Apa mawenen wakil kemain nebak tangkah dewane? Aku yang tuh singsal kamu maksana tuh. Apa boleh pelaksanaan dewane? Mapan dan surut-surut itu adalah nerang jaga. Sing suwun dewa nerang-nerang jaga. Uang ngeris tuh uang tanpa dosa. Pusing. Ngeristo anak ane sing lah boleh sing lah dosa. Iya tuh kunang maka dibitanya. Ingulon pinako pamukian senopati yang baru dari kadirannya. Dane Gusti Patih macan gading senopati. Cing. Cekeng sesuakan sini. Apa jantu apa? Engken, apa satuan sini? Siro walu natu dirah anglaraken di kanang aju ke mati-mati wong pandu. Makana ojar se. Tos karo magunu wakaken talingan tuk itu makunu. Bengang kuping sini jadi. Manawu gitu durung mawur kori kanan ni kanang ruwupin itu Irip sih. omah kejadian ane kasi nanggah kiwo ane kasi nanggah tengen ane ki kanang darmo sadu ane kasi nanggah ki kanang darmo wesi ulut siro ki walu dateng sirah anglaraken ni kanang darmo we kita anglaraken ni kanang darmo sadu menawa kita durung mawur apan siro ki walu dateng sirah oleh panugrahan Dendira Sang Yang Bagwati imitanian wenang amejah akan wong-wong tanpa mangkane bahkan Ngap. Ya. Gua dingah Cimaro. Ulian popok tape dengan nemadan. Weroh kering kecape leruo pilih. Pilih-pilih nyiwi panugrakan yang Bagawati budinga Cimaro. Kewenangan amati-mati wang tanpa dosa. Ulian nyungsung panugeran Betara. Ulian neken-neken lerot panugrakan yang durgoy berawi. Ngangwang gitu dikalah dengan larangan madan saudara kau. Marongelah SK jak semau kue aja. Nyampak di setro bulan pitung dino perjani ngangon sentang poleng ngaku-ngaku sayangan Betari. Kade nak ngiring miring ternyata. Alekan bumi kali sengaruh samo-samo juga kaya siro walunat. Ngelah kamar misi Daksino 16 kade nak balian pedagang Daksino ternyata. Yey, walunat. Stres awak itu. Yen nyatuang ane madan ruo binedo do tas karo maguno aja nyatuang ruo binedo. Pas. Boangon goh kopi semangat. Do sombong sing tadi kedo milu sombong. Cek raga ya urusannya dosen agama nih. Cek milu wa sombong tadi sih gitu. Mangke kang tadi aku nak borap tuh. ya tos karo maguno kopi nawa suak wakian demar Sekaeng kone saja sesuakan bibih dulu. kewalo kita durung mawuruh juga mingkini sesanan wong patih wasinangga satrio wiryo guna kewalo tanhangan di kanang sesanan yang patih. Kene kone bikas popatih ngelarang Satrio Wirobujo sing anudin sesano di beneng kengkene. Nih anu wasinatrio wang rajab
Hidup pamajakakan rikalaning siro walunating dirakat. Mau nebak nak sedang pulas. Hei! Ngapot dosing Satrio Wiropuji. Isi nyamat dosen kesatria Wiropuji. Uyang tegang japung mantroyan kaslimur dening raja muang tamu. Sing ada gunan japo mantrene yenu metatakan raja kelawan tamas. Lama kane dan makuek mojarna. Sabdo pandito ratu dinala tekap siratas kan. Wah, de ane utama sabdo panida ratu sabdo munyi saat maka ditah ide Sangyang Prabu. Jadi mulai Cimaluan. Nggih. Mulai Cikakadiri. Wah, ketabanan nggih yang boleh mangke. Oh, minum boleh. Sakit kengken berjalan yoi tas karo menguno, bejah menawu tas karo menguno yang tu berwarna dirano, manian pangado ngordang kapin perti sentano, kengken jayo tas karo menguno karena itu, caing lah tugas, mulai Nggih, saya ke alon-alon ada tu iki. Mau pamit, Panggil Dijang, tidak mau mau pamit. Ayo kita kue kati ning ojan. Yan tuku kita parwil. Pilih kena siro. Saking endi? Saking arep. Saking kiwa, saking tengen. Wah, Pintonaken kawisayan tu Bang. luar nian kunang-kunang tarung sasih begitu. Lah, luar samudra biru kawisayatu. Ya iya teki tas karo gunung usiaku. Maka meru pinako pagerak. Lah, siap. Lama kane dan luar nian wang pawes tembar modal itu. Lah, sige. Iya. Askara Baguna. Adi ampun ampun itu dah dikapilan. Paling aneh kita Bandung Sawiji. Ana sayuda kue ke Bandung. Rebut-rebut siro walunat. Tiah!